Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Mujye Uvira haramutse imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'urubyiruko rwa Wazalendo. Abatuye muri uyu mujyi bavuze ko babanje kugira impungenge ko M23 yawinjiyemo ariko baza gusanga atariyo. Hashize hafi kimwe abasirikare ba Kongo n'urya imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo barebana y'ingwe byafashe n'intera ku kane tariki ya mbere Gicurasi ubwo basanzwe ari abafatanya ibikorwa mu kurwanya M23 bahisemo kurasana mu buryo bweruye. Imirwano yatangiye hagana saa 11 z'igitondo itangirira ahitwa Ikaze mbere yo gukwira hose mu bice bihakikije mu gihe gito. Hagana saa 4 impande zombi zahagaritse imirwano ariko ku gicamunsi cyo kuwa kane urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana mu mwanya muto. Umwe mu baturage yabwiye itangazamakuru ko baraye bazinze twanguke ngo nibikomeza babe bakuramo akabo karenge. Abatuye ahitwa Bakombe bavuze ko urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana kuwa gatanu. Bemeze ko kubwabo nta yandi mahitamo bafite uretse guhunga. Abaturage bavuze ko urusaku rw'imbunda nto nini rukomeje kumvikana muri uyu mujyi mukiyemo ibiro bya guverineri kiva amajyepfo nyuma y'uko yirukanwe M23 Bukavu. Abarwanyi Wazalendo bavuga ko bashaka kwamura intwari ingabo za leta bazishinja ko iyo bumvise ibirinde M23 bahita birukanka bagahunga. Wazalendo bavuga ko abasirikare ba Fardc bateguye ubwato bugomba kwambutsa bubajyana Karere mu gihe M23 bageze mu mujyi wa Uvira. Impande zombi kandi ngo zirapfa kubangamirana mu bikorwa by'ubujura bwiganje muri uyu mujyi no guhohotera abaturage ku manywa y'ihangu. Abasirikare b'Abarundi boherejwe kurinda uyu mujyi wa Uvira banze kwivanga muri iyi mirwano basa n'abarambiye intambara bashoyemo ku nyungu za Perezida Ndayishimiye. Amakuru avuga ko M23 ishobora kwigarura umujyi wa Uvira byoroshye kubera umwiryane hagati ya Fardc na Wazalendo basanzwe bifatanije na FDLR. Leta zunze ubumwe za Amerika ariko kandi zashishikariza u Rwanda na Kongo kugera ku masezerano n'amahoro azagenera amasezerano y'ishoramari rya miliyari nyinshi z'amadolari mu ishoramari ku mabuye y'agaciro nk'uko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika bivuga. Ibiro n'amakuru by'Abongereza bitazi byavuze ko Masadi Brose wakane yabibwiye ati ubwo tuzasinya amasezerano y'amahoro amasezerano ku mabuye y'agaciro na Kongo azasinywa uwo munsi maze andi nk'aya ariko atandukanye mu ngano asinywe n'u Rwanda kuri uwo munsi nyine. Amerika na Qatar bamaze igihe mu muhati ukomeye kumvikanisha ibihugu byombi ngo bigere ku mahoro nyuma y'intambara imaze igihe muri Sezo bwa Kongo, agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro gafite imijyi ikomeye Goma na Bukavu igenzurwa n'inyeshyamba za M23. Muri aya makimbirane ingabo z'u Rwanda zishinzwe gufasha M23, ingabo za Kongo nazo zigashinzwe gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Kigali. Kongo n'u Rwanda bose bahakana ibyo. Kuwa gatanu byiteze ko abategetsi ba Kongo n'ab'u Rwanda Washington kuri bamwe kwabo inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro byiteze ko ashobora gushyirwaho umukono mu gihe cy'amezi 2 nk'uko Reuters yabivuze. Umusaruro w'ibiganiro by'amahoro urimo kuboneka kuko imirwano yagabanutse bigaragara muri ibi byumweru hagati ya M23 n'ingabo za leta na Wazalendo mu bice bitandukanye bya Kivu amajyepfo ya ruguru. Masadi Brose yavuze ko hagati muri uku kwezi kwa gatanu mukuru wa nyamahanga bwa Amerika Marco Rubio azahuri Washington bagenzi b'u Rwanda na Kongo kugira ngo yemeranye ku nyandiko ya nyuma y'amasezerano y'amahoro. Brose yavuze ko mbere umuhango wo gusinya amasezerano uzabera muri White House. Washington yiteze ko ibihugu byombi bizakemura impungenge za buri kimwe, urugero ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo no kureka gufasha M23 na Kongo igakemura impungenge z'u Rwanda ku mutwe wa FDLR. Mbere y'uko kandi mu masezerano asinywa Brose yavuze ko u Rwanda na Kongo bizabanza gusinya amasezerano y'ubukungu na Washington arimo ko kompanyi z'abanyamerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba zizashora miliyari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya Kongo n'imishinga y'ibikorwa remezo yo gufasha ubucuruzi mu bihugu byombi harimo no gutunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda. Leta zisubiramo Brose avuga ati amasezerano ya Kongo ari ku rwego runini kuko ni igihugu kinini kandi gifite umutungo kamere mwinshi, ariko n'u Rwanda rufite umutungo kamere mwinshi n'amahirwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva mu kuyacukura kugeza kuyatunganya no kuyacuruza. Bwana Brose avuga ko kompanyi zo muri Amerika n'Iburengerazuba zabwiye Washington ko izashora miliyari z'amadolari muri kano karere. Ayo masezerano y'amabuye y'agaciro namara gusinywa abatavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko babona ko uyu muhate w'amasezerano y'amahoro ashyizweho imbaraga na Qatar na Amerika udahagije, kandi ibintu birako umuhate weza abanyekongo mu biganiro birimo kuba nubwo bashimwe intambwe iheruka guterwa hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi M23 hamwe na Kigali na Kinshasa. Bavuga ko iri mu nyandiko yerekanwe n'ibyo bumvikanye bidahagije. Mu nyandiko basinye Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu Delitse Sanga basabye ko haba igisubizo cy'abanyekongo ubwabo ku kibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba babanje kwiga impamvu muzi ibibazo no kureba umuti urambye. Mu mpamvu muzi bavuze ko ziteza ikibazo cy'umutekano muke bavuzemo guhonyora itegeko nshinga, imiyoborere mibi no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwa Rwanda. Bongeraho n'impamvu zo hanze zirimo kuvogera ubusugire bwa Kongo no kwigabiza bitemewe n'amategeko mu y'agaciro yayo. Mu bisubizo birambye abanyapolitiki bari bavuze ko bashyigikiye umuhate w'abasenyeri Gatolika n'Abaprotestani bamaze igihe begera impande zose zirebwa n'iki kibazo. Bavuga ko ariyo nzira yonyine y'abanyekongo ifunguriye impande zose. Basabye abandi bose ubumwe bwa Afurika, Washington gushyigikira umuhate w'abanyamadini. Kabila, Katumbi, Fayulu na Sesanga basaba kandi ibikubiye mu masezerano ku mabuye y'agaciro avugwa na Amerika ko bigomba gushyirwa ahagaragara kugira ngo hazabe umucyo. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banetswe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi nibwo bayemeye ku mugaragaro ko afunze umurwanashyaka wa Cyangwe Batarias Bobo Wine
wamenyekanye ku izina rya Eddie Mutwe byavuga ko yaburiwe irengero. Mu cyumweru gishize byavuze ko bwana Edouard Sebufu wamenyekanye nka Eddie Mutwe usanzwe ukuriye abarinda umunyapolitiki cyagura Robert alias Bobo Wine byavuze ko yashimuswe n'abakeka ko mu mutwe w'ingabo udasanzwe mu karere ka Mukono. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko amakuru y'ibura rye itayazi ibyumva ku mbuga nkoranyambaga gusa. Mu butumwa bwinshi bwo ku rubuga rwa X rwa Jenerali Muhoozi Rugaba yashyize ifoto ya Eddie Mutwe kuri X yambaye ubusa hejuru. Yavuze ko Mutwe yatangiye kwiga urunyankore ndetse ameze neza, abahungu bamufashe neza, ateguza ko ubutaha Bobo Wine nagira umuryango we yongera gushotora nawe azisanga mu maboko ataraye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko bwana Sebufu yakunze gushakishwa cyane inzego z'umutekano ngo atabwe muri yombi mu bikorwa by'ishyaka NUP ryacyaguranye. Muri Uganda abantu bose batavuga na leta bari guhigwa gukora imbere y'amatora ya perezida ari mu mwaka utaha. Cyaguranye Robert alias Bobo Wine aherutse kwemeza ko azongera guhatana na perezida Museveni ushaka manda ya 8 ategetse Uganda. Mu butumwa bwo ku rubuga X bwa Jenerali Muhoozi Rugaba agaragaza ko Eddie Mutwe wabanje kumwogosha ibyanwa yahoranaga ndetse ashimangira ko umutwe we bawuhari ugahinduka nk'igi. Eddie Mutwe usanzwe mu ishyaka rirwanya ubutegetsi. Muhoozi yavuze ko asigaye abyuka akaramya ifoto ya perezida Museveni mbere yuko afata ifunguro rya mu gitondo. Nubwo Jenerali Muhoozi Rugaba yavuze ko Eddie Mutwe afunzwe n'inzego z'umutekano nta byaha biratangazwa y'abakurikiranweho ndetse ntiyanavuze aho afungiye. Ishyaka NUP ryavuze ko byaba byiza Eddie Mutwe yejejwe imbere y'ubutabera niba hari ibyo akurikiranweho akareka kuburira mu makasho ya gisirikare. Mu butumwa bwa Jenerali Muhoozi yagezeho atangaza ko azarekura Eddie Mutwe mu gihe perezida Museveni azabimuhera uburenganzira, kandi butavugaga rumwe n'ubutegetsi nawe ngo agomba kuba yiga amahame y'ishyaka NRM muri ku butegetsi akamenya ko ari ishyaka rihuje abanyarwanda bose ritajya ritsindwa. Ikinyamakuru Chimp Report ariko cyatangaje ko mu gikorwa cy'agahomamunwa kandi giteye ubwoba itsinda ry'abasirikare ba Uganda UPDF bivuga ko bateye sitasiyo ya polisi ya Rubowa mu gice cya Kajansi, bakubita abapolisi, bakubita abasivile ndetse banasabura ibintu by'abantu bwite mu by'abapolisi bavuze ko ari ikibazo cy'ubujura bukabije no gushaka kwica. Raporo y'abapolisi bari muri Chimp Report yavuze ko ibyabaye hagana saa 8 za nimugoroba ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane ubwo SP Sunday Innocent umuyobozi wa sitasiyo ya polisi ya Rubowa yakiraga telefone y'umugabo wita Lieutenant Samson Amo wo mu buyobozi bw'ingabo z'umutwe udasanzwe. Lieutenant Amo ngo yategetse umuyobozi wa sitasiyo ya polisi kwitegura ifungwa ry'abantu 8 yavuga ko ngo batawe muri yombi mu bikorwa bitasobanuye byabereye i Rubowa. Ubwo umuyobozi wa polisi yasabaga imiterere y'iki gikorwa n'icyaha cyakozwe nabo bukekwa, Lieutenant Amo ngo yamusubije amutuka abwira umupolisi kureka kumuswa. Ubwo umuyobozi wa sitasiyo ya polisi yageragezaga kumva neza uko ibintu bimeze maze akavugana n'umusirikare yabatumye mu biro bye kugira ngo bamusobanurire neza. Mbere yuko ibisobanuro byose bitangwa, sitasiyo ya polisi ngo yahise igotwa bitunguranye n'abasirikare bagera kuri 12 bitwaje intwaro wa PDF bari mu modoka ya gisirikare. Raporo ivuga iti cyakurikiyeho ni akajagari n'ihohoterwa, batunze abantu bose imbunda, bakubita umuyobozi wa sitasiyo n'abandi bapolisi bari ku kazi kandi bakubita abakiriya bari baje kuri sitasiyo. Abasirikare bahise bahunga aho ngaho ubwo abaturage bo muri ako gace bari batangiye kuzura aho ngaho baje guhurura bareba ibyabaye. Mu bakomeretse cyane harimo abantu 8 bazi muri Lieutenant Amo, 6 binjiye mu bitaro bafite ibikomere bikomeye. Impamvu yo guta muri yombi abo bantu bose ntabwo iramenyekana kugeza n'ubu ngubu. 3 muri telefone z'abapolisi zaribwe hamwe n'umubare utazwi wa telefone z'abasivile n'ibintu byabo byaribwe. Umubare nyawo w'abasivile bakomerekeye kuri sitasiyo ya polisi ntabwo uramenyekana neza, ngo benshi bahunze bafite ubwoba. UPDF nta kiratangaza kuri icyo kibazo kivugwamo abasirikare bayo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Tanzania. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banitswe inama nkuru y'idini katolika muri Tanzania Episcopal Conference yamaganye igitero cyagawe ku munyamabanga mukuru wa Imana gakinga akaboko bakomereka gusa ntapfe. Ibinyamakuru muri kano karere kayasabye ko Padiri Charles Kitima asanzwe arenga ubutegetsi muri Tanzania kandi akavuga ikimuri ku mutima adakize igipfunsi ku munwa. Perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Tanzania yamaganye icyo gitero avuga ko yasuye Padiri kwa muganga akaba yemeza ko bamutemye mu mutwe bashakaga kumuhitana. Iki gitero kuri wihaye Imana barengaga leta kije mu gihe cyuka cyanamaze gushyira muri Tanzania muri iki gihugu cyitegura amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Tanzania Episcopal Conference yasabye inzego z'iperereza kutazahindura amakuru azava mu iperereza ku cyari kigambiriwe ku gitero cyagawe kuri Padiri Kitima kandi iperereza rikihutishwa. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko umupadiri yari hafi ye mu ijoro ryo ku itariki 30 mu masaha ya 4 z'ijoro. Abantu bakumva atakatabaza bajya kureba bagasanga abantu batazwi bamutemye mu mutwe. Uyu mupadiri uzwiho guharanira ukuri no kwanga akarengane muri Tanzania warwariye mu bitaro bya Gakani mu mujyi wa Dar es Salaam. Amashyaka ya Chadema, Wazalendo muri ku butegetsi bamaganye icyo gitero, basibye ko abaturage bagubana ubumwe n'ituze. Uyu mupadiri wavugishije abatari bake ibinyamakuru muri Kenya nka The Star byavuze ko abanyatanzania bavuga ko iki gitero cyamugabweho kigamije gutera ubwoba abaturage no kuzana icyo muri rubanda mu gihe umwuka utari mwiza. Polisi ya Tanzania yavuze ko umuntu umwe yamaze gutabwa muri yombi akurikiranweho icyo gitero ariko nta byinshi biratangazwa. Ikinyamakuru cyavuze ko abanyamadini muri Tanzania cyane cyane abakristo bagize 63% by'abaturage bamaze igihe barahagurutse basaba ko haba impinduka mu miyoborere ya Tanzania
kandi uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa. Uku guhaguruka bakamagana iki muri Tanzania byatumye abanyapolitiki babyakira nabi, bavuga ko abanyamadini badakwiye kwijanika muri politike. Mu cyumweru gishize Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko nta muntu uri hejuru y'amategeko, ariko ashinjwa kurega ubwisanzure bw'abanyatanzania. Byari bimenyere ko abanyapolitiki bagabwa ibitero muri iki gihe. Si kenshi muri Tanzania abanyedini bagabwa ibitero mu mwuka wa politike. Uyu munyedini bahushije kumwica muri Tanzania mu gihe muri Kenya umudepite witwa Charles Were Ongondo warirwaga mu ishyaka UDM rya Odinga ritavuga n'ubutegetsi yishwe arashwe Nairobi n'abagizi ba nabi. Ubwicanyi bwabereye ku muhanda Ngongo mu murwa mukuru Nairobi. Depite Ongondo Were nyuma yo kuraswa n'abagizi ba nabi bari kuri moto. Umushoferi ndetse n'ushinzwe umutekano bahise bamujyana kwa muganga igitaraganya, ariko byabaye iby'ubusa kuko yitabye Imana bataragerayo. Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko iperereza rigomba gukorwa bwangu ndetse mu buryo bwimbitse kugira ngo babikoze bafatwe babiryozwe. Rero Odinga yavuze ko Ongondo yishwe n'abashimangira kandi ko igihugu kibuze umuntu w'ingirakamaro. Muri 2017 nibwo Ongondo yatorewe kwinjira mu nteko ishinga amategeko hariya mu gihugu cya Kenya. Muri 2017 no muri Tanzania kandi Tundu Lissu ubu ni perezida w'ishyaka Chadema. Abataramenyekana bagerageje kumwica mu murasa amasaha 16 ararusimbuka. Ntaravuga muri Tanzania, ariko mubwire ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko umushahara fatizo ku bakozi ba leta yawuzamuyeho 35% ugera ku mashiringi 500, ararenga agati 600 y'amanyarwanda. Perezida Suluhu yavuze ko icyemezo yagifashe nyuma yo kubona ko ubukungu bwa Tanzania bugenda buzamuka kandi bigizwe uruhare n'abakozi. Ni ingingo yagarutsweho kuwa 4 tariki ya 2 Gicurasi ubwo isi yose yizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Mu ijambo rya Perezida Samia Suluhu Hassan ati mu guha agaciro akazi gakomeye mukora n'ubwitange bwanyu mu guteza imbere igihugu, ndetse no mu gihe tuba twabasabye gufunga umukanda, ntibishima no gutangaza ko guverinoma izazamura umushahara fatizo ku bakozi ba leta ku kigero cya 35% muri Tanzania. Umushahara fatizo rusanzwe ari amashiringi 370. Biteganyije ko uyu mushahara fatizo uzatangira gushyirwa mu bikorwa. Reka nsoze mabwira ko ubuyobozi bwa Perezida wa Amerika Donald Trump buri mu biganiro bwiga uko bwakoreza bimukira mu bihugu by'u Rwanda na Libya nk'uko CNN bitangaza. Iki kinyamakuru cyavuze ko buri mutarama ubutegetsi bwa Trump bwasinye iteka ndetse bunagirana ibiganiro n'abayobozi bo hejuru ngo bakorane n'amahanga hagamijwe kureba uko bahohereza abimukira. Bimwe mu bihugu bivuga ko byatangiye ibiganiro ni Libya n'u Rwanda. CNN yavuze ko yageze kuhagararira Libya muri Amerika General Saddam Haftar, bivuga ko ari mu biganiro mu byumweru bishize. Icyakora yishura inama hagati ya Amerika na Libya itarakomoje ku bijyanye no kubimukira. Umunyabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuwa 3 w'icyumweru yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika ko bari mu biganiro n'ibindi bihugu ngo bitwara abimukira baje binjira muri Amerika mu buryo bunyuranye n'amategeko. CNN yavuze ko ufite amakuru yizewe ko muri iki cyumweru habaye ibiganiro hagati ya Amerika n'u Rwanda ku mugambi wo kohereza abimukira binjiye muri iki gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. U Rwanda na Amerika bari mu biganiro bishobora kwemezwa bigena ko iki gihugu cyakwakira abimukira, harimo n'abigeze gukurikiranwa n'inkiko za Amerika. Amakuru avuga ko ari kwigwa ibijyanye n'amafaranga azakoreshwa ngo uwo mugambi ugerweho. CNN yavuze ko muri uyu mwaka ari umuntu wavanwe muri Amerika azanwa mu Rwanda. Uyu yari impunzi avuye muri Iraq, yitwa Omar Abdul Sattar Amen. Nta kirwano rwavuze kuri uyu mugambi mucyo wo kwakira abimukira bava muri Amerika. Si ubwa mbere leta y'u Rwanda yabayinjiye muri gahunda yo kwakira impunzi n'abimukira kuko rwari mu biganiro n'Ubwongereza. Icyakora ku munota wa nyuma umugambi waje gukoma mu nkokora. U Rwanda rwari rwiteguye mu buryo bwose kwakira abo bantu kuva muri Kamena 2022 ubwo hari yashize amezi 2 amasezerano yo kubakira yashyizweho umukono hagati ya leta y'Ubwongereza na leta y'u Rwanda, ariko inkiko ziritambika. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika kuva Donald Trump yarira gutegeka igihugu kwirukana abanyamahanga byahise bitangira. Amerika yateganyaga gusubiza iwabo buri kwezi abimukira nibura 30 binjiye mu magendo banyuze ku mipaka ya Mexique, cyane cyane abakomoka mu bihugu bitanu byo muri Amerika y'Amajyepfo birimo Mexique, Cuba ndetse na Venezuela.